We're back, Robbie boy. Na. Negative na. So, takan mo natin si Robbie boy. Come on, Robbie boy, let's go. Come on. Ganda ng sikat ng araw. Come on, big boy. I'm afraid to fly, and I don't know why. Yes. Kakatabaan na tayo, Robbie boy. Walang exercise, ha? So, balik na tayo. Balik exercise. Parang na. Upit yata yung ano mo. Hold on. Let's fix it. Hold on. Okay. Let's go. Happy boy. Happy boy. Happy boy. Hey boy, look. Happy boy. Here. Happy boy. May aso. Here. Happy boy. Say hi. 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 Happy boy. Happy boy. Come here, big boy. Okay. Yay! Yay! Tamil! Yay! Yay! Rồi boy! Yay! Yay! Ano yan? Nakasabit yung paa. Let's go! Let's go! Tayo sa mga neighbors. Okay. Come on. Pawisan tayo. Nawala yung sunflower. Nawala yung sunflower ni Kuya. Yung malunggay niya, oh. Let's go.
It's not Angel. Angel, say hi. That's Angel. Look at Angel. Horse like me. That's Angel. Where do you go, Angel? Where you going? Huh? Meron akong dito nilalagay sa bewang. Yeah. Yes. Yes, Roppy. Ito yun. Bigyan natin sa bewang ko. Check it. Higit lang. Sit. Sit first. Sit first. Ay boy. Ito. Yeah. Lumaki yung waistline. Magandang exercise for more than 7 days. Shit. Hirap bumalik na ito. Pero kailangan bumalik. Yun. Try natin lipat dito. Right, Robbie boy. Wow! Right. Ayos. Robbie, you okay? Robbie boy. Wait lang ha. Kita natin. Lang Robbie boy ha. Sabi. Isin muna natin. You okay boy?
You okay, Robbie boy? Okay. Yes. Yes. Gumagalaw siya. Ay, nako. Gumagalaw siya, Robbie boy. Ay, dapat steady lang to. Hindi siya kasi pang ano eh. Not intended for ano to. Hindi siya intended for ano? For parang ano lang to. Okay, kaya mo na Robbie. Tara. Come on, come here. Let's go. Let's go. Let's go, boy. Okay, boy. Okay, boy. Let's go, boy. Ito yung sinetap nila. May nilagay sila dito eh. Isang araw. Yan, may nilagay sila dyan.
Ah, okay. Tahimik ang ano ngayon. Tahimik. La 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 la. Hi, say hi. Say hi, Roy boy. Say hi. Oi boy. Oi boy. Oi boy. Oi boy. For sale. For sale na ano. Gusto nyo ng RV? This is for sale. Ano? Ang contact number. Yan. Ano for sale? 562-402-6873. Yan. Year 2010. Ganda siya. Ganda rin ang presyo niyan. Yan siya. For sale, for sale. Diba? Mas gusto ko kasi yung ano. Mas gusto ko yung ganun lang. Ang nakapatong sa pickup. Ito masyadong malaki yan sa akin. Gusto ko yung kapitbahay ganyan. Yan. Pang solo. Solo ano. Solo. Yan ang gusto ko. Ganyan lang kasi kaliit. May kama pero walang CR to. Pero okay lang. Yan. Diba? Cute niya no. Kabi boy no. Ha? Malunggay ni ano. Yellow na. Malunggay. Nope. Malunggay. Okay, tayo yung magka okay. Mahirap masyadong pag-uri ng ating sarili muna. Ano lang muna tayo, hinay-hinay muna. May recover lang natin eh. So nag-test na tayo kanina, negative. So I don't know kung pwede na tayo pumasok bukas. So konting ano lang, kalmado muna. Tapos syempre back to exercise dire-diretso. Right, Roppy? Let's go back to exercise, no? No, Robbie boy, no. You go back to exercise, no. No. Go back, no. Sign. Give me 5. Give me 5. Your hand. Yay! Good job, boy. Good job. Okay, let's go. Bye bye everyone.